Parvozga shaylangan qaldirg'ochlar, parvozingiz baland bo'lsin. Sizlarga mustaqil hayot sinovlarini mardona bosib o'tishga, oldingizdagi davlat imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirib, o'zingiz orzu qilgan o'quv maskanlariga kirib olishingizga tilakdoshman. Hamisha baxt va omad sizlarga hamroh bo'lsin. Oq yo'l sizga, aziz bitiruvchilar. Maktab ma'muriyatiga, muallimalarga mashaqqatli ishingizda ulkan zafarlar tilab qolaman. Sog'lik, omad, baxt sizlarni tark etmasin. Aziz bitiruvchilar. Mektebimden okutkan necelerim, ağaylarım. Mektebim tarbiyalap çoğoytun go meni dayım. Başıyıp tayzım kılam, bizde de adam kılgan. Mektebim sen unutpay, ömür boyu seni sıylayım. Klastaş kızlar balдар, kaydadır alыстарга uçasыңар. Klastaş kızlar balдар, hoş boldu gece gele balapandar. Klastaş kızlar balдар, unutpa uyanарды uçkan kuşlar. Klastaş kızlar balдар, kalaymın açılsa ken al jolуңар. Дос болуп 10 жыл бою бир класста бирге окудук. Дос болуп бала кезден кубалашып биз ойнодук. Коңгуроо шыңгырады, убакыт зымырады. Эй достор, өттү күндөр, балалык кез артта калды. Классташ кыздар балдар, кайдагыр алыстарга uçasыңар. Klastaş kızlar balдар, hoş boldu gece gele balapandar. Klastaş kızlar balдар, unutpa uyanарды uçkan kuşlar. Klastaş kızlar balдар, kalaymın açılsa ken al jolуңар. Тебе и по ребята. Assalomu alaykum. Hurmatli bitiruvchilar. Men Amir Temur mikrorayonining 2-kvartal boshchisi Nabiyev Hakimjon akalarman. Sizlarga bu bitiruv kechalar bo'lmagan sababi pandemiya nimasi bilan hamma yoq onlayn bo'lib qoldi. Sizlarga bitirganlar bilan tabriklayman. Davlatimizga, Qirg'izistonimizga katta foydasi tegadigan yigit-qizlardan bo'lib o'sishlarini tilakdoshiman. Ishlarga rivoj bersin, Xudoyim barakotini bersin. Hurmatlı bitiruvchilar, sizlerdi şu günkü onlayn türündегі ақырқы қоңғырау майрамыңар менен қызыл құттықтаймын. Sizlerге келечекте uzun ömür, чың денсаулық болуп, жана ар күнү өз каалаган кесипке ээ болуп, турмуш жолуңар дайыма байсалдуу болсун. Ушу мектептен алган билимиңерди ушу мамлекетке ак эмгегиңер менен кызмат кылат деген үмүттөмүн. Ак жол силерге бүтүрүүчү.
прощальный учиться. Дальше мы идем. Хоть этот день чуть-чуть печальный, но он наполнен лишь добром. Спасибо за уроки ваши, за воспитание, за терпение. От всей души мы дружно скажем спасибо.